Yes, ku munsi w'ejo rero ubwo ekipe ya Liverpool yatsindaga ikipe ya Manchester United ibitego bigera kuri bitatu byose ku busa. Ibitego bigera kuri bibiri bya Luis Diaz ndetse n'igitego cya Mohamed Salah. Luis Diaz igitego cya mbere gifite ku minota 35 no ku minota 42. Mohamed Salah atsinda icya gatatu ku minota 56. Ekipe ya Manchester United ikomeza kugenda rwose igayika, dore ko imaze gutakaza imikino igera kuri ibiri, dore ko imaze gutsinda umukino ugera kuri umwe. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko ikipe ya Manchester United bikomeje kugenda bigorana. Ubwo rero ku munsi w'ejo umukino urangiye begera umutoza Erik ten Hag, baramubaza bati umusaruro ko ari mukeya, ibintu bimeze bite muri ekipe yawe? Abasubiza ati rwose ati mugomba kumenya ko rwose ntari nka Harry Potter, ntari nka Harry Potter rwose. Rero Harry Potter ni umugabo wamenyekanye mu mafilime agiye atandukanye, umugabo wamenyekanye muri filime bita Boyhood. Rero umugabo yaje kuba arokoka cyangwa se arokoka urupfu rwose rw'agatuza ariwe rukumbi, urupfu bari baterwa no bita Voldemort. Rero uyu mugabo niwe Erik ten Hag rwose rero yaje kuba yiyambaza, aravuga ati rwose mubonye ko ntari Harry Potter. Rero aravuga ati mu bakinnyi nakinishije ku munsi w'ejo harimo abakinnyi bagera kuri batatu bose babanje mu kibuga, atari ko rwose ati muri uyu mwaka w'imikino akaba ari ubwa mbere bakanagiye mu kibuga. Rero atangaza byinshi bigiye bitandukanye rwose. Rero umuvandimwe rwose rero Erik ten Hag aravuga ati bafana ba ekipe ya Manchester United ati nimuturimireho uburimiro, ati rwose rero ati turizera ko hari kiri imikino myinshi, ati kandi hakiri n'amahirwe yo kwikosora, ati imikino ni myinshi, tugomba kwitwara neza mu mikino iri imbere, tugomba kwitwara neza cyane rwose. Rero ati ubwo ntabwo mu mikino ibiri dutsinzwe, ati haracyari byinshi byo gukosora, ariko kandi mpamya ko tuzanitwara neza. Ubwo rero kandi byinshi bitandukanye babajije Gary Neville, baravuga bati ese umuvandimwe bita Erik ten Hag ati ni umutoza ubona ute muri jone zigera kuri 3 bamaze gukina? Avuga ati ni umutoza nizeye yuko ati baha igihe akaba yagira icyo akora mu ikipe ya Manchester United, ati nibura kuzageza mu minsi mikuru ya Noheli, ati nizera ko rwose hari icyizere azaba yaramaze kuba agenda atanga mu ikipe ya Manchester United. Umugabo rero utagize n'amahirwe yo kuba yakinisha Emmanuel Ugarte, umusore wavuye mu ikipe ya Paris Saint-Germain, rero ukina ahagana inyuma. Ubwo rero ikipe ya Manchester United rwose itangiye nabi cyane kabisa. Rero ubwo nizera ko ariko bizagenda bigenda neza. Ubwo rero bisize ku mwanya wa 14 n'amanota agera kuri 3, rero dore ko ekipe ya Manchester United rwose rifite n'umwenda w'ibitego bigera kuri 4 byose. Ubwo rero bivuze iki? Bivuze ko rwose rero bamukeba bo bakomeza kugenda no nyine begera imbere, dore ko ikipe ya Manchester City iri ku mwanya wa mbere n'amanota 9/9, dore ko yari yaje kwa none nyine yitsindira umukino wayo ku munsi wo kuwa gatandatu. Ikipe ya Liverpool rero yazamutse na ifite amanota 9, Brighton ku mwanya wa 3 n'amanota 7, ikipe ya Arsenal ku mwanya wa 4 n'amanota agera kuri 7, dore ko yaje kuba inganya ku munsi wo kuwa gatandatu. Rero inganya igitego 1-1 n'ikipe ya Brighton. Ubwo rero mu Bwongereza rwose nuko ibintu bimeze, shampiyona yaho rero kuba izagaruka rwose byo izagaruka nyuma ya international break. Rero ngira ngo amakipe y'ibihugu yo rwose agiye kuba ayesura. Ntabwo rero ni tariki 14 nibwo rwose rero shampiyona y'Abongereza yo izaba igenda igaruka, amafeshe zigiye zikomakomeyemo gake. Ikipe ya Southampton izaba ikipe ya Manchester United, ikipe ya Liverpool ikipe ya Nottingham Forest, Fulham yakira West Ham, Manchester ya Brentford, Crystal Palace yakira Leicester City, ikipe ya Brighton yakira Ipswich Town, mu gihe kandi ikipe ya Aston Villa yakira Everton. Mu gihe 15 hari indi randevu rwose ikipe ya Arsenal
ijya gusura ikipe ya Tottenham Hotspur. Rero reka nizere ko ukomeza kugenda ukora subscribe kuri Alphonse Sport TV rwose kugira ngo ukomeze udutere inkunga kandi ubibona n'ibiganiro byacu muri rusange. Ubwo rero kandi nizera ko mukomeza kugira ibihe byiza, umugoroba mwiza, nizera ko ibintu bikomeza kugenda nyine bibabera byiza muri rusange. Ubwo rero reka mbifurize kugira impagarike n'ubugingo.